ya nyuma ya papa cyangwe akaririmbo kanyuma aracyari sankara da primier dutangira filime Monsieur wa danger wada wahura da Primier Empire nebagezaho sankara da Primier nemwumva kubakeneye kwamamaza gutishyira ibikorwa byabo hanze kugeza ku banyarwanda nimero muhamagaraho nizo no kuri WhatsApp mukanyindikira da Primier Sankara ngayo nguko turatangiye kuki filime yiswe The Brave shaka mukanure cyane kuki filime yiswe ko abateguye ninde nande katurebe Marichuri Films Travers Vision kuki filime yiswe ko Three Amigos nabandi bateguye dore nabandi bateguye kandi sobanura ngasobanuza ataze gusoma nabandi ngabo abaguteguriye bo ni benshi filime a Three Amigos production abona bateguye mujye sangiri hakuno bazari hari abaye intambara kuki filime yiswe The Brave ukanure cyane nakubwiye Amanda Asante n'umuciko n'umukinnyi bena Amanda Asante Louis Manlow Yuri Kikutsenko nawa Rovishana Kurokova n'abarusiya tu Igore atari cyakinywa tabi Ivani Makaravich amazina zira tayari tayari Ureka twikomeza na filime yacu John Rome yashyize bakazi chini Edwin Harris yateratanije abashaba editor ni Abed Godwin ruhara yuwabo Chad Pittman na Mark Crawford babaye bagitive producer co-producer Kerry Alex Koreroto Totrick Aiza Marco Salim babaye ba producer abo nabashoye magafaranga yanditswe n'uwitwa Marco Basser urumva William Kaufman yabaye director tangiri hakuno hari nambara zari imbanje ari kuri nyeshyamba zigenda gafite abana b'insoresore bakabajyana ku rugamba harabaganiraga ko baganira bareba ka televiziyo ku makarita n'itabi mwana narebye nambara nyinshi naho ushaka kongera kubireba I don't want to see it again abagabo ziri kumwe ahinduramo hakuno kiraho ka match beraruta ya cyane rwose beraruta ukabusa nkakuze kira gapira hakuno baracyakina ka match musenza ruri muri open position kabisa hano hagaragarira izamu n'gutaswa tumupira Partizan is ahead boss amataye barakuraho bakongeza just started nani mari ntago yaje kuri inshusi nzi ni mari bwoko ki fucking hates Kumbe man yeah baragana mu cyane mwana ntari wasutumwe bicuzwa biraza kuba bizi nzi ibicu acuruza is that money for these foreigners ati mwana zira hika enye nako 40 ntago umuntu azinga wenyine ngazivemo bakira ka telefone karasoma Daisoriye bararebana kumbe yakuno araho bitoreza mangumi those movies are badass and that one guy with the beard we abangaba niho bitoreza imyitozo bafitano ka gym arabazaga muri ka gym n'udukapu n'ubugenda bullshit mirwanirana hage nta kirenze kirimo no not all of them man tayari one movie we're not played is like cliché abangaba buryo barwana nk'abarebye za filime nyinshi I'm tired of us being exploited with not all crooks sasa hano umusore rwose bisa nk'ibintu bya boxing abimenyereye ari kumwe na sheri totuburi baza hakuno hano hari ka gym niho bitoreza igikipe kindi kirinjira binjiye bari mindani bikangamo Evening boys bite basore evening princess tayari nani shall we get down to business brother twagana business bavandimwe first the bag hari base ko uje witwaza abantu benshi as an act of good faith just to ease the tension guys nk'abantu bizeranye tuvana yimbunda sasa baraha mbanza ari amabandi look we brought the deposit like you asked tell us when and where for the ship sasa tayari take it easy brother we're just nakwiserana
we King Lewis egeza hakurya ibimogi imbunda zose muzikiremo hakuno n'amabandi bose dukorane nk'abavandimwe wangu. Addicted. This guy doesn't want to play anything else. Nta bindi mwana. Oh, how do you play? Murakina muti? Have we met? Twaba twarahuye mbere muko? No. Oh yeah. I'm sure I'd remember if we had. Ndaje kutaranyibuka. How do you play? This game, Saza umukino umeze uti? deception and misdirection. Iteka bara amahitamo mu mukino dukina niba ari amakarita imbara urusimbi. Is the trump card. We drum code murayizi mwese. The partner, the objective remains the same. Whoever gets to 15 points first wins. Ati amategeko tugendera ogeza amanota 15 bwa mbere ni utsinda. 15 points. Along with you is a good way to throw the other players off. Kandi aceka hano nta mashyi ugomba gusuzugurwa. Yes, but it don't. Bibaye byiza ashaka umwungane zo mukina na partner. You guys look thirsty. Ariko murasa n'abafite inyota. Vodka? Baganira gurumogi abahageze batajyagana iby'amakarita. But with 5 people, it's a completely different game. Ati uyu ni umukino utandukanye n'imikino mwakekaga. Kana ngavana iturahuri. Ndaceka mufite inyota. Fun? Can we play? Sawa ntari wasi twakina. Come on. Tuza. Plain since you want to. Bana imbunda. Mwabasani mwana wabisero. Cyari gifite imbunda mu kabande ni cyane. We shira imbunda hasi. Nonda rishiramo. What the fuck? What is it, man? We shira hasi imbunda. For a deal, man. What are you talking? Bana diri twajyana n'abasenzi. Calm down. We mwese mutuzi. Fucking calm down. We nilubwira gutuzara ukobwa. This assault sankara. Abasenzi bose na polisi wangu. Traitor in our Nabagamba yashaka kuturaburiza manu rumogi twigurishiriza. Nyagutamenya aho dukina urusimbi. life. Tell me exactly who the Bwira ninde wabohereje ndatugambanira. Mwari byivuga simbizi naje gusumba boro man. Get easy. Tuza we. It's not about. Aho polisi genda gake. It's all about Padua. You start worrying about fucking. Ntago ariyo nzira. Seriously, you trying? Seriye mwana ntago warasa umuntu. You're kidding me, right? Uri muranyirisha. We've been through. Ibyo twaciye mu byose. Because this is some stressful shit. Uyu ni umwana kwitera stress turimo. You wanna see loyalty? Tuza musore hama hamwe. Banza ari ubayoboye. Give me the gun. Nyene imbunda yawe. Give me the gun. Mereza imbunda yawe muswa we. Come on, give me the fucking. Hereza imbunda yawe ruzingo we. Arayimo. Kamwifatire. Give a fuck if they are cops, man. Niyo baba polisi genda ibindeba. We kill them, we bring down the heat that we don't need. But hey, Uranyumva we. the boss, right? Nta mwana dukeneye hano. I'm here because I know how to get things. Mumbwize ukuri ba polisi cyangwa. You've always been a good judge of character, like my brother. Muvane we ndaza kuzamba. Arasibanda ijya mbere. Musaye mbaza n'umugambanyi nawe. Ba polisi batangira kumabandi sasa. Baya. Sasa musari serious nawe. Musaye akorana kana mu rumogi. Kumbere weri. Mane kumukobwa nayo nindwanyi. Siragundagura na bose. Ba polisi kumabandi. Bari mundiri yabo. Tayari. Bari mundiri y'amabandi. Yo. Yo. Musaye. Urumwana sikibandi. Baje umubare bawunganya. Tayari. Cyarure gitangira gucika. Roy aracika. Barasa wapi karenze. Musaye barambarana. Abari mindani basangira kuva kare muzamutera. Tayari. Mutera umunigo. Karanga umwuka urahira. Barangije atagira uva hari. Abapolisi barazibatura. Kugera aha Musaye. Wewe muri kuri. Umugabo yanize uruzingo umwuka urahira. Urabaho rutura kurasa. He says you got me. We umva nimugiye ko mumbonye. But yeah. Naye ndi umupolisi mugenzi wanyu. Undercover agent. Ni maneko. Musaye yaramaze iminsi mabandi kumbi cyamuzanyemo naye nuko yafata. Tayari ni bwatinze. Hakunino. Kuri station. Hano hari igijo bari genda ubinjirire hasajya numenye bijya mbere. Thank you. Yewe. Wakoze kubwira ingumandi yawe musenzi. Zazo kitarakaye. Yagikomye kujya amabanda abone ko ibintu biri seri. Start, it's very difficult to stop. Mwana ibintu ntago byoroshye guhagarara. Thanks for the tip, Dad. Wakoze mwana kubwuye umunsi wadufashije utaba. Ntago twakamenya amabanda ari. Ndani.
harinjira umwe akabaza akavugana na captain mugabo arangiza narakurikira bari ku cyozo cyo mu bandi. Lieutenant, why weren't we told there was an undercover work in Ilya? Lieutenant, kuki tatuga ko dufite umwanda kava muri twe? It was neat to know. Ntabwo byari binyore nanjye kubimenya. After last night, I'm thinking we... Ijoro ryashize ntabwo katubitswe harimo maneko mu mabandi. Proud as I am about how far our department has come over the years. Ibyo ngibyo byarangiye fa ko mwamenye kari mugenzi wanjye cyambere tumaze tumenye department yacu maze kubagira iki muri uyu mwaka wose ukora. With due respect, I think we've earned your trust, sir. If it makes Ati twakabyumvira ku kibazo cyo kwizerana. Until Captain Agim here just briefed me. Captain ni muri bukomezanya kandi mukorana neza. This guy isn't playing both sides. Uyu musenzi yatubangamiye museyi. I know you're not as dumb as you look. Wa musenzi nawe uragatafari birenze kureba. Captain, Captain, everyone, Good morning. mwese mwaramutse. you okay? Meze neza cyane. Let's try to forget we've gotten off to a bad Reka twibagirwa baserera ijoro ryashize mwese muri bamaneko. start and reintroduce ourselves. Tubaze tumenyane. Captain Agim Hoja here is a Captain acheki project yawe. section for the Department of Neutralization of Atukene neutralization yo department uduhagarariye. Elements Renea, Detective Reitsana, NYU graduate criminal science, and Buri umwe agenda amubwira rwose cyashinzwe hano hakiri kare. Tsana has been doing some extensive undercover narcotics investigations for quite some time now. Ati mugenzi wanyu taramaze igihe kinini rwose arashaka narcotics cyangwa ibiyobyabwenge bindi. Abimaze iperereza igihe kinini. Squadra Shchiponyat, Naye muraza gukorana. Officer Zelena Pnishi, Kolosalik, Umukobwa muto Zubena naye murakorana bagenzi bawe amazina raho. Jaka, the Yankee of our team. I'm Albanian. Nishimiye kuba ndi muri iyi kipe nanjye. They specialize in special task force interventions, and as you already know, Ilir was their most recent objective. Ati rwose ana mabandi dukeneye nazwi cyane kandi amenyekanye. Almost blown my cover, and shooting me qualifies as good work then. Ati byiza no kumuri yakorera no kujya ataza kugira undi muntu arasaba kubitanye mu mwanya y'ibanga. Communication between both departments. Ati Wolf department nagari imeze nk'iyi hari izindi departments zigiye zitandukanye uzafite amazina atandukanye. Like last night wouldn't have happened. Ibyabaye ijoro ryashize mutuma tumenya ntabwo byakabaye byabaye sasa kiwakira ingumi ijoro ryashize kiracyafite umujinya. I can show you. Gitoka muzeyi. You think so? Naje kuri akatangazo ngerageza duhangane. We mubireke byarangiye. Same thing, let's not forget that. Imvana imwe bagirwa yuko mwese kibara dufite inshingano zimwe. Officers, from now on, you are to report to Captain Hoja. Ati mwese ibyo mukora byose raporo muri Captain Kocha. What? Muzeyi. You're an excellent officer, they need you on this. Mwese muri aba officer bashoboye ndabashaka mukomeza kuri kirego cy'ibiyobyabwenge. Thank you, Captain. Kandi Captain nawe wakoze. For Albania. Tubonane mu nyuma Lieutenant Cho. Gentlemen, madam, welcome to Renea. Murakaza neza mu kazi mwese. Nibwatinze. Sasa yobo yatangiye. Akuna ruwazaga. Yewe. No problem. Dufite ikibazo. Ego. Kibazo ki? Musaza utuje. The Interior Minister is calling a national collective effort. Ati Interior Minister uratubwira muyenzi ngo dukomeze kirego kandi dufata yo. Country of organized crime and corruption. Hari benshi hanze ibyaha by'urumogi ruswa no kugurisha abakobwa. We have to restore our confidence and faith of justice in our citizens. Icyo dusabwa ni kimwe kugaragaza ubutabera bw'abaturage bacu. There is a push from the parliament to propose that leta ubwayo nayo hari abantu barimo indani muri leta barimo barafashe ibi byihebe. our country Kuyinjiza urumogi intwaro kugurisha abakobwa nibyo kandi dukeneye kuba twarwanya. Bivuze ngo intambara tugiye kurwana ntago yoroshye bivuze ngo abantu bari muri leta ubwabo turahangana nabo. we need to clean out some garbage. Duhere hasi turimbura abo hasi turagira no kubakomeye tubamenye. And how do you plan on doing that? Turabikora dute? By systematically bringing down individuals responsible. Ati mbere na mbere system mu buryo bwa systeme buri muntu arabanza yiremo ubushobozi afite muri we. We will intercept and destroy their business operations. Turatangira turimbura bwa business buto utubuwate utuntu nk'utwo abapusha ba fucking people. Franco Pidula. Turahera kwitwa Frankie. He's pulling all the strings. Ati niwe ukomeye cyane. Operating out from the United States. Yavuye muri Amerika ejo bunagaruka inaha. Thing goes down in Albania. Asa yarimbuye abantu benshi muri Albania yagurisha intwaro n'ibisasu bya kirimbuzi. Oh, if we take him down, Tumushize hasi. we cut the head clean of the snake. Uyu mujyi wose turimo turawushyira hasi. Kumbe aruwazaga. Dore cya kigabo bagariraga kuri polisi ngo cyagurisha intwaro zikomeye muri Albania. Kizana gura na Frank Muzeyi. Ego. Echarra. You heard about Alir? Rene, he's a good boy. Uriya musore wambaye rwose ni umusore mwiza. I should hope. Aha. Look,
reba Times are changing. ibyo biri guhinduka In the 90s anymore. leta irimo yatwinjirira Fighting for European Union membership. leta y'ubutaliyani bashaka kwinjira muri European Union leta z'ubumwe z'uburayi They want things to be straight and not bivuze ngo leta ubwayo y'ubutaliyani hari ibintu igomba kubanza kurwanya nk'ibiyobyabwenge ibicuruzwa ry'abakobwa ibimogi serious. kandi ngo tubirimo iyo niyo business twikorera And then nyuma yaho I'd be after you. got a gift. tuza mwana muto akati ndimo genda akacoboye we papa Okay, energy in my space. I want you to lose it. uteka kuva arakera umunyabwoba niyo mpamvu uri umuhombyi And all this they shit. iteka batera intambwe tugatera iyindi I'm as bad as it gets. kubera iki bataramfata kuva igihe nacuruje uyu mujyi baranzi neza n'abayobozi ubwabo baranzi Pull it on. umukino turimo nta kugira ubwoba Frank, I don't get. Frank ndakeka Let's get him a drink. wewe mumumvana imbere sawa turi kumwe barafata umupango ba dufata wa kabiri muzera nta bwoba afite ngo leta ngira avuga reka reka vanayo ka telefone With this guy, we can't afford to make the slightest mistake. ati ukuri insho nawe twafashe bandi rimwe ngo dukore ikosa rihambaye And we do that by pinning down the guys in charge of his domestic businesses here. izi business ntabwo tukapfa kuzana abantu nk'abariya The heart of Pido's operation in the country. uyu mugabo akomereye igihugu cyacu His right-hand man. kandi afite abamo muri hamande Clear. nkande Here is just a low-level soldier. hano turacyari hasi He pushes prostitution and uyu drugs twafashe aho ari umusirikare gusa ni inama y'Imana n'ikananga y'Imana akiva mu gisirikare into the clubs and streets. But he knows some things. uyu ngo twamufasha ari kananga ashobora kuba afite ibyazi What those things are. kandi nicyo dukeneye kumukuraho amakuru mbere na mbere kumva urugoryi rwahoze mu gisirikare cya Albania ruvamo rujya mu mabandi sasa no kumupererezaho barebe ko hari amakuru bamukuramo rupita umujinya uyu rwizera garutse ko ari mugenzi warwo niyo mugabo warugambaniye rusanga ni umupolisi ni re maniga kamata fegi amukubita faripi tayari cyaje mfite umujinya You're a fucking asshole. kigori kigutse kiramutuka Yeah? yego Not many would disagree with you right now, but that's not important, is it? ibyo ntabwo ari ingenzi nimwe ntawahuza nawe cyaje mfite umushiya Believe it or not, Ilir, I honestly like you. mwana wabyanga wabyemera That's nta what wakwishimira kumera nk'uko umeze And how long has he been undercover? ariko se amaze igihe kingana cyarimo arandakava igihe kinini ari inteko muzehe niyo bavugaho Some friends. wasanga umubandera abaye inshuti ze nawe ntawe wamwizera Listen to me. nyumva neza You help us get the Dula. And we uramfasha kubona amabandi nawe tugufashe uve hano ni ibintu byoroshye the next 20 years in prison. This is up to you. cyangwa se umara imyaka 20 uri muri gereza myaka veni cyangwa utange abagenzi bawe It's on again. amahitamo ni ayawe kiramucira kinure kinaga hakurya nta makuru naguha you eat at our table, you remember. mwana duca kuri table tuzi kuri G bya bitereme by'imbobozi iyi minsi ngo G You don't want to see Alban grow up? Let me help you. kigoryi kirahire kivaye gifata fande fande rahino ni kurugoryi by'abimogi birakuvamo bastard ijya kubizanya na ba John Paul hakurya kazana we hamwe n'ukubite sasa hanze y'ukubise umuntu ufunze atarabona na avoka nawe urabihanirwa icyaha kitaramuhama ariko uzabikora se shaho uri nko muri ntuza urebe uyu ni ntabwo aribyo bivuze hari izindi gereza ugeramo ukinjira waba urengana bakagucura nk'abacura imbaho shabana ibihugu byahaza shabera karama utarabona avoka nta muntu gukoraho nta n'uwemerewe kugutunga urutoki ariko uzajya nkazamburiza utinda gukuramo inkweto gusa papa iki umva baragukubita cyane nk'igoma baragukubita ukagira ngo uri ingoma y'abaporoso kumbe fana ko yakaryamye arimo ararota nimba ari ibintu yibuka maze ari ibintu zabaye umunsi umwe abona akana gatoya abaturage zicungereye basekuza kana kavuga ngo ma kana batoya
inyana zaraje kugera akana gato tayari kasanze hari umudamu zapfiriye ku muhanda bimuhora mu nzozi umugabo ntaryama kana karangije zimuryamaho yarotaga bamwicare yaciye iminsi ine kuva igihe batangira gufata amabandi uyu n'undi munsi ukeye mba navunitse ibaza nayo minsi bamaze nkora filime imwe ko yagakangutse masaha z'igitondo saa 11 za saa 12 akazuba ko mu museso karashe tayari umugi ziratuje ariko uyu mugi cabagurisha ibimogi heroine mugo tayari ibiyobyabwenge byaragwiriye hari urumogi hari ibitabi hari ibyitwa mugo ngo wabishya amagambo arambaye akavuga ati mugomba gusara ngo nitegeko da igiza kibacu babimbwiye ngo mugo ubundi bararihirye ngo mu magambo arambuye ni mugomba gusara kombe musoko yakicaye hakuno haje utwana tubiri amigo mucenga mushuti. Whoa, wait a minute. Your papa told me you were 14 years old. Yarahise kuri umuntu w'imyaka 40 ko papa yambwiye. Okay, come sit. Mwaza ko nicarira. Tubabo two ku muhanda twana duto. You want something? Hari cyo mukeneye? Do you want something? Ari cyane mwunganizi. Yego. Baklava? We, baza nako duporezo. Okay. Ubwana bwa street ubwana bw'inyamirambo usanga bufite amaterime y'utubobo bobo. Sakara akavuga ngo yo niga ngo yo ji ngi baby. Ibaby sinzi cyari cyo gusa nzikari uruhinja. Uyu muntu ndamushaka. Nope. You sure? Ari mama nawe ya? Yeah. Okay. If you do, you let me know. Nimubona just let me know. Mumenyeshe. So, who's the big guy? My partner. Ori ase munini nyamunini n'umwunganizi wanyu nakwajya nakamane kuna akabobo ko ku muhanda. Okay, so your papa told me that you're going to make a drop from Bessie. Mva ndashaka we n'umwunganizi wanyu muze gukorana. Where? At the club. Ati uyu mugabo se mukunda kumwana natse kuri mabuate. Vena? Yeah. Waramubonye cyane. Ubwana bukubita hakune bitumbuwa. Muzane ebyiri. Twana twinyamirambo usanga twa turara buwata kaje. Nimbe nyamirambo na polisi zihaba. Saa 8 z'ijoro saa 7. Do me a favor, when you make that drop, you get out of there as fast as... Umva ndashaka no jya muri ya buwate umenyeshe n'umubona mu uyu mugabo kandi usohoka mwakiri kare sibyo? You hear me? Uranyumva? Yega fandi. Sawa EG. Ninjeri mbari niga. Akubwira ko utambera Babiloni. Unsigire mu mwuka. Hano mara umwotsi. Ni imyotsi. Put that on my tab, please. Waye mutibagirwa. Ubwana no gukorera icyakora nta gihugu kitagira imbobo. Nta n'igihugu kitagira abatindi. Fandikaze. Ukaro fende ka hakuno aza kureba ibyabandi. Waye uri kumva umeze neza comfortable. Akini bafunze. You know? Eze neza sha hano se ndi iwacu. Uzi nkutenye utabusha. You think so? Meze neza nyino niko bikeka. Kiramwitegereza. You know? Komona afite arunguzi muko. Sindabona uri you look familiar. Wow, mbega byiza. Gerta sinzi ninde? Muzi kwa Gerta. Come on baby, don't. Umva ngwino hakuru ndabivuga. Gerta kivuga Gerta sinzi ninde? Mukobwa ari muri department bata babandi ngwazira n'umuntu witwa Gerta. Mukobwa yikanga amavayo. Gerta who that ninde? Yebwatinze burira. Fandere yereje abandi mbare. Boate mufate ku myaka kandi mufate mikuru. Ah. Mufate imyaka mikuru. Sigeza hari ndimo kibaza umuntu mukuru. Usanga agenda kiyambika ubusa. Bana waremye abagabo. Turiyuba. Umugabo zambaye box anga agiye kubyina imbere y'abantu. Shwe.
kumbe hafa hagari hanze gusa nimukabeshyi ibintu byo kwisebya no kwiyandarika byareze ntiyari abambara amakomano tuzi mukajya ngo anga bambaye amakariso ngo bikini muri boîte ugasa umuntu umupitiye muzima we bana musa nk'ubabonye midani mwitonde. I trust him. Ndamwizera. I trust him. Never. Ntukagire umuntu wizera muze. Kumbe ikirago kizere barakorana. Icyakanyama. Dore miumetso ukashkowe. Ukereye token hari token za 2 token y'cyatano ngo token y'igihumbi ngo bari 30 minutes. Hari token za 5 ni 15 minutes. Token y'ijoro ryose ni 3000. Yewe. She likes you. I'm taking. Ask her out. Go. Wae mfite umugore na token nyeneye. His wife, right? Ntago nacinye umugore wanje. Na abapolisi nabo baje imbari. Wajya na abaturage basanzwe. Kumbe kakana. Kakabobo kaza hakuno. Bagatumye abana abapolisi bose barakaza. Gaco. Fandi nawe ari hakuno. Ucunganwa na hakana kari bugi. Wa police kazi nari mabwiye ngo Greta akarakara. Kana gakomeza indani. Ubwana usanga bukora business ariko bahazamugomba gusara. Boss ari mindani kakaza gutanga raporo. Yo baby ngwino hakuno. Nico, what's up? Bite mushuti. Nico's in. We're ready to move on, you say so. We akana kenje mindani sinzi uko bimeze. Understood. Let's move. Go. We abandi mwese mwitegure mujye mindani. Mukore bishoboka ako kana kabanze kavemo. Here we go. Bako ndani tuingie ndani sasa. Yeah, let's get out. Waje nsore mu mwana. Kanyama nawe nta muntu yizere ndani sohoka muri cyavani agiye kora kana muri bwati bafata amabani mugenzi ngo Butaliyani bari baranze yuko bwinjira muri European Union kubera ikibazo cy'urumogi rwinshi. Sasa bagoma mugenzi cleaning out the garbage. Can I go to the bathroom? Urama ngaye. Okay, but awe upfa kuburi bubone biporezo ukarya amafaranga nogirira wasi akana nawe ukajyana urumogi bagaho sample akamogi gake akagera kumvisha abagura bakumva rukaze bakuyemo imbuto kana gakora bishoboka gaca mbaturage hakuno niyo wavuze sasa na wakumva imizikiri myinshi. We kakadongo hano niyo tugende wino kana gasubira inyuma. Wait. We akadogo wait buretse bakurikira kana ba police. Tayari. Tugende ngwino. police work, you heard of it? Ni nyuma ya biriya biri dodoti buri. Wa mukobwa wabwiye Greta naye bari kumwe nawe. Table for 2. I mean, twakinjamo indani hari boro tuje gutora. Bawunsa barasinziriza. Hano nahumva ibijya mbere. Boss indani. Bessie, my brother. What's up, man? I'm back. Bitavare muri aho. Nambari ndani muri boîte. Mu cyumba ndani. Tayari amasasa aravuga. Ba police barinje batabare bagenzi babo. Tayari. Masasa simaze kuvuga basohoka barasohoka. Akana gategereza mugenzi wako. Kumbe dore cece bandi bakeneye. Bandi kwa police. Taya. Kira cyakomeza kiracika. Kirangire gitangira akamodoka. Barasi imodoka amapine. Tayari. Genda tareba yubitse urutwe. Barika nabi. Bamupimye umugenda. Tayari. Paya. Masasu. Haro itangiye kagenzi ke. Officer down. Umupolisi ugiye hasi urashwe. Mutabare imeze nabi. Abandi mwese mwinjire ndani. Kujyano kibandi bashakaga. Iki ngiki cyo cyungirije wa mugabo bakeneye cyane. Frankie. Come on, man. Ari. Come on, let's take it. Muvandi wihwera wisipfa.
What's happening there? Halo abandi mwinjira indani bahamagara polisi sanzwe. Bajye indani mugenzi. Barebe ko batabara. Akana kagumya akagijeje kagenzi kako. Bana bimbobo shaka mujya mutuboate boate nuko birangira bigenzi. Bimushaka musubiri wanyu. Uva ku buryo kurara amajoro muzerera mu mihanda ya Nyamirambo. Stay with me, man. Movandi. Borada. Yakomeje kuvuga borada. Mugenzi waramwitangiye. Bikora bake. Officer down arahamagara. Babumva. Arapfuye. Bahambira ikigoryi ku modoka. Nushaka kugenda ukururana n'urugi rw'imodoka. Binjira indani. Hari abantu benshi bitanga. Tayari. Kugera aha mu bandi zakoranyemo na polisi. Muzehe barashaka mugeze Italy yinjire muri European Union. Ariko igihugu gifite amabandi menshi. Harajya abona no kwiteza ibibazo bakavuga ati nikijyemo. Kugera hano Kanyama bamwaye igisasu ry'urutugu. Nakana baragaha. Akana kapfe kana gato. Try to save. Nagerageje gutabara uyu mwana. Kana mugenzi agashyize mu kiraka. Utwana tw'utubobo. Birangira kana bagahaye. Tayari. Baje gushyingura amiye wabo wakana. Gutera za ndirimbo. Aheza mu ijuru ariko iyo bavuga ngo aheza mu ijuru mbona 90% bamanura mu bitaka 10 nabanye Aziya mu buriya Buhinde Ubushinwa wipfusha bagutwika Dawe nguri hwereza baragutwika muri Afrika baragutaba bakagutaba nk'abataba wajya ni intabe n'imyumbati bari kugira gutaba Tayari ko habiri bira hora yibuka bona damba murashari hasabona kana bire bitajya mva mu ntekerezo hora byibuka sasa uko yakamaze kugira akiri umwana ibyabayeho umunsi umwe atagiye bagirwa yaratashye Ray nyina kimara gupfira imihanda asanga se yikize marutse kurwananwa nimba ari ikintu cyambere gikasira kuri iyi si ntuzabona umuntu wiyahuye biraga kubitwa n'inkuba Tayari ahora zibyibuka hano ni hamwe ugenda ugasanga umuntu afite inyatsi karande zimwe zitwa inshadibu ugasanga apfuye nta mwana bikimukurikirana Tayari hakuno Yobu yabaye inyatsi bapfushije mugenzi wabo ibyari investigation bihinduka bariyo ikiriyo. Good. Geza cyane. The tough son of a bitch refuses to stay home. He wants to stay on the case. Ati rwose bamwatangiye gucika intege mwasigaye no mu ngo ariko nta bikirego twagihagarika. Ko bumwe yapfuye doesn't mean yuko tugomba guhagarika akazi. What about NC? No better. Habyiza birenze ibi. Nori mindani muri polisi bafashe nawe namakuru atanga amabandari. We can change what happened. Ntawahindura ibyabaye. Do something about it. Ahubwo tugira icyo tubikoraho. Grabbing Bessie was an important step. Kuba yapfuye ni nambwe ya mbere ko twafashe iyo. Gisigaye ni nambwe ya kabiri. You think so? Urakoze nyakubahwa. You making a difference. Your mother and father would be proud of you. Ati use uriya mwana nawe yakabaye firi yawe. You need to see this. Keneye kubona ibi. You okay? Just look. Reba. Hari amafoto dufashe. Bafana amafoto. Barangije tugaruka ry'abandi. Rwa rugo ryibabaje rwari muri bamwe bagurishaga za mugomba gusara. Kiss my ass. Soma gatafari kanda gisuhuje.
afite ako file mu ntoki. You may want to take a look at these. Ukeneye kureba ingibi anagama ipapuro indani. Found that the best. Cyanze gutanga amakuru kivugaho bahinga ibimogi y'ibindi bimogi biri. Reba nureba neza uraza kunyenera. Kirebamo indani. Bagiye aya mafoto muri file. Kumbe harimo umugore wacu n'umwana. Kirebye neza. Friends aren't as loyal as you are. Mbanza ari amabandi y'abafoto ye rago tubiza aho mwakoranaga. Wose umwana wawe. So umugore wawe natwita umwana wa kabiri. Nembo ukeneye ko tuvugana umenyeshe. Makes you wonder. Doesn't it, brother? Umugore n'umwana byanga byakunda barishwe kubera ko amabandi ntagwaye mfisha kutatanza amakuru. Bahari bivuze ngo barabashimuta kugira bagutera ubwo budatanga amakuru. Afande Raven boy we. Fande arikomereza. Sasa kibyanga byakunda kiratanga amakuru. Kuna mwiperereza. Gusakuza. Am I being recorded? Murafata amajwi? No. Oh yeah, yikize. All of the record. Wetanga amakuru nta mpamvu yo gufata amajwi. Highly classified. Twizere. I want more than an insurance. Nkeneye ibirenze silence. I need more than insurance. You know, Captain. Urazi Captain? Too many rats. Uyu mukino ntabwo ari game yoroshye wangu. Nkeneye umuryango nawe urarya birabizi. Right, friend? Mushuti. Nkeneye umutekano wanjye ube wizewe. Mba amakuru. Sawa. I want protection for my wife. Nkeneye umutekano w'umugore wanjye n'umwana. Guaranteed immunity, and this is. Ubudahangarwa kuri bo. Wewe cyo mujena cyose ndababwira. Kandi biri ku mutwe wawe byose. Ntacyo ndabarurinda. Ndabarinda. I thought so. Nebyo ukeneye gusa yego. I've been authorized to offer protection for your family and immunity for your cooperation. Homra rwose we military irahari. N'umutekano urahari. Anything less and we bury you. Kandi bitanabaye ibyo. Umuryango wawe turawureka upfe. Naho bwawe tukwiciye bagushyingura. Understood? Urumva neza. Sinyana kwemeye ko dukora kana makuru budara ya nyayo. Umugore no mupfarishwa n'amabandi. Sike. Kamenyemere ko ngiye gutanga amakuru. Sinya hasi. Umugore n'umwana bararindwa na government ubundi utanga amabandi. Leta irakora akazi. That's gonna be a drop next week. Cyumweru gitari bizaza. Million worth of retail dope. Bizaza ku cyambu cya Wolf. Sunday. Ku cyumweru ngo bizashikina kuri Sunday. Listening Sheikh Man in church. None ninde uzabuyoboye ibyo byabyabwenge n'izo ntwara? He's charged for everything. Uyoboye byose. Are boss mukuru Frankie. You want Pedula, then you get the stick. Rwose nimwagera muzakora ibishoboka gusa bari abantu ntago boroshye. And the buyers. Abazagura ni bande? The buyers. Italians out of Napoli. Nta muntu ujibimenya gusa icyo tuzi ko bazaturuka mu gace k'amajyepfo ya Napoli. Napoli ni ubundi mujyi uri mu Butaliyani. Aha. Outside Vor, I think. Bari mu gace kitwa Vogo. Number 8. Muri sare nimero 8. Tayari. Makuru kirayatanga. Abazagura bazaturuka mu gace mu majyepfo ya Napoli. Binja muri Vogue. What's so funny? Niki sasa? Fucking funny. Yeah. Nagisekeje jari. We'll talk. Everyone's a rat. Bino no mwanda. You know why? Urazi? Because kubera ko we all cheat. Twese turabeshya. We all steal. Twese turiba. We suck. Tugakora umwanda. For a piece of cheese or. Kubwiye akantu gato. That's enough. Birahagije. No, but you know, Captain. Captain, ushaka kumva ko birahagije gusa. If I were you, niyo mba ni wowe. I'd be careful who you trust. Nakabaye nitondera abo nizera muri twe. Am I right, Gerta? Ndabeshye muko. Wewe uko mbwa cyambwiye umuntu twe Greta agira ubwoba kare. Arebye umukobwa. Kobwa atangira kurira. Acaho. Wewe uta Greta. Wa Greta ne biciceceka. Kivuze Greta iyi. Umukobwa ko kimurebye akarira. Apaki byangu cyashiri kare. Akunino. Tayari. Hey. Yewe. What was that? Byabira byareke. Sasa umukobwa hano nawe ni ikindi kibazo. I'm fine. Meze neza nta kibazo. Are you? Captain, Koko se. Meze neza fande babarira. Who's Gerta? Greta ni muntu nyabaki. Bari mwiperereza.
nawe Listen. munyumve neza. I've given everything to this. Byose nabyibarangagije. Or don't. That's up to you. Mwanyizera mutanyizera birabareba. Tubwira amakuru niyo dukeneye. Right now, we're with you no matter. Vuga witonze hano nta wakuvamo nta wagutanga. No matter what? Are you sure about that? I'm sure. No matter what you tell us, never leaves this room, right? Yeah. Umva tubwire nimugire ikibazo mukobwa. Greta mutugane. Mukobwa. Greta was a long time ago. Greta yabaye nka sheri wanjye imyaka myinshi ishize. Numwe mu bandi. I worked for Besnik. Nanjye natwarakoranye yari sheri wanjye nzibye byose. Monye muzabashe kwiperereza. Aha. Was a stupid kid. Rwose nta bana twari dufitanye. Saw an ad for new models. Gusa hari abana yareraga bameze nk'ari abana b'imfubyi. Opportunity. Abana ni ababereye nka nyina. It wasn't. Ntamayite munayifite gusa aho twatandukaniye nibwo ninjiye mu gipolisi. For how long? Maze igihe kingana iki? Until I finally managed to get away. Kugera aho nafashe umwanzuro wo gutandukana nawe gusa sinzi igihe kiciyeho kingana iki. Why I'm more committed to this than anyone else in this room. Rwose atagenda umenya utamwe muri icyumba. Iliro. Moko. Imyaka umaze muri police station. Ibyo bintu tarabivuze. Twakwizera dute? Bamane ko ntibajya bizanye mwa muri inshuti magara muvukana ha wizera uyundi. Tayari. But it's tarakara. Guys, please. Ndabinyenze mu makanya. Mako. Nta bidashoboka. Nyuma yatandukaniye na Medisare. N'uburabe birashoboka yaburetse. Nice boss. Tayari hano muzeyi. Aritos, Frankie. Shebe gikuru. The word is they're coming. Tayari. Wewe usanga utegerejwe n'abantu benshi muzeyi. It's just a matter of time before they come for us. Tugomba gufatirana igihe mbere yuko bagirano. Sasa muzeyi asanga afite abantu muri polisi bakora iki bamunekera. Banamenya yuko ashaka ko bagiye kwata kwakira kare. Muzehe. Akunu. Muvana me fresh mu Rwanda. The better man's bastard. Here ya. What are you doing? My job. Wewe nta ntwaro utwara mwana. Barakurasha ubushize. It's nothing, I'm fine. Ameze neza hoya waramugaye. Let's roll out, everyone. We'll see you soon. Saa tubonane. There's always another day, brother. Muvandi hangane ntabwo ujya ku rugamba uyu munsi. Bagiye kwataka. Kanyamara sigara. Tayari. Baretera kuri ya sare cyaci. Warehouse number 8. Ngo mugenzi n'ibicuruzwa biri buzire. Abaguzi baraturuka mu gace kitwa Napoli. Tayari biteguye. Jya gufata abandi ku munsi wo gucuruza. Modoka zirimena. Tayari. Apolisi ni nyinshi. Swati n'abandi benshi. Bose zirisuka. Hakunino ni benshi. Barashaka guca icyitwa umugere gisa nacyo. Icuruzwa ry'abakobwa. Hamwe n'ibiyobyabwenge n'intwaro. Human trafficking. Aragiye usanga bakagera kugurisha bakakwica bagakuramo impyiko imyijima umutima indurwe agasena aboyi umumetso intoryi hari umuntu ufite ikibazo cy'intoryi bakazigukuramo akazundi tayari baza hakuno kumbe hari bya bisitati bagenda bambika imyenda tayari hakuno basirikare hakunino
ibintu byakomeye baje gufata amabandi tayari ndani ugera aha ibandi rikuru mwenye mari Franki uwo baje gufata basanga yabategereje n'ikinyamakuru agasuzuguro bivuze ngo muri polisi ndani bafitemo utanga amakuru uyu munsi ni ku cyumweru ko muri mu kazi tayari Whatever blows the dress up. niyigirwa abazinduye mwiperereza hakuno sasa muze aramwiperereza yewe tuzabona ni nyuma inuza imiryango avoka arinjira Mr. Pedula? Nyakuba Pedula ntugire ijambo uvuga na polisi ugifite umwavoka ntabwo ibyo byangomereye avoka haba hari abavoka imyembe mapera biterwa n'icyo ushaka tayari tuzabonane mu rukiko sha nanga muri bindani mu nyumba tuko pamoja tuzasubira uyu yazanye umucinya wa musaza ntugende wowe tuza afite ijambo ntabwo wamukora usuzuguye afande icyatsi cyari cyamuhama ntabwo birangiye wa mwana we ntugashyire n'amafaranga sha cyari hasi cyane ifaranga riko bisaroroha ande narakaye bitanga ikisi ese neza ikisi tayari none dukora iki cyaba ari agasuzuguro uza ariko umuntu kuza muri polisi mwataye umwanya n'imbaraga zanyu mwishyura kuya akajya nabafashe nk'imbwa. He played us. He controls the game. Wanted to make sure we knew that. We hit him. Umva byarangiye. Tuguma hamwe nk'ikipe. What were we going to hold him for? Nta kintu cyintu turi bukore. What about Lilir? Yeah. No turakora ikinona. But we need more than a word of a snitch in trouble looking for immunity. Icyambere aho dufite n'ikimwe dufite umusnitch muri twe batanga amakuru. Mugabo twagiye twagomba gucuriza. Twasanze bimenyekana natwe tugare bari somera ikinyamakuru. Mbere yuko dushaka niba bandira abo dufata. Tubanze tumenye Franki yamenye gute ko tugiye kujya iwe. Banze umenye umugambanyi ninde muri twe. Sasa ubwo abafite umugambanyi muri bo. Ni mutugani. Babanza ashaka iryo bandi. Dora abanyamakuru hakuno. Tubwire byagenze bite? Ngo koko se ucuruzi bimogi. Ukora na ministre runaka. Tubwire. Yemuze, urumajye ngo batumyiza ruhara umera nka Ibi Godwin. Moze indani. Abanyamakuru ari ya nukuvuga vuga nta kindi. Hello? Uri busy? What about Lair? No. Abandis, nta kibazo. Want me to take care of him? Come on. Barerekera. Komeza wimana makuru. Komeza ugicuruza ibyo byamugomba gusara. Tayari. Uzarerekera. Abapolisi hakuno byabacanze. Umugambanyi muri bamuyobewe. Morning. Hey. Bad time? No. Come on in. Igihe kibi nk'umusanze sanota yinjira indani. What's happening? Babiri bonyine. So, tell me the history. Ngaho mugira amateka ya nuriya mugabo. Well, Frank was a friend of mine. Uriya mugabo nubwo twamufasha akagenda ari inshuti yanjye magara mbere. A good one. Kandi ari inshuti magara birenze kubikeka. Okay. Yeah. But why didn't you tell the team? Why? Kuki utatubwiye nk'ikipe mbere? Kuki abiduhishe? Was a long time ago. Byari kera hahise. Numva atari ngombwa kubabwira. Mzee, Captain. Frank was an American Marine. Uriya mugabo twavuze twembi turi abasirikare ba Marine b'abanyamerika. He worked as a contractor, helping Albanians and Kosovo. Yarwaye muri Albania nka contractor. He saved a lot of lives. Yatabaye ngo abantu benshi. Birenze bikene uriya mugabo reba muri Albania hari intambara. Civil war, nambara y'abaturage hagati bwabo. After the war, saw opportunity in Albania, made it his home.
and created an empire. Atamaze gutara abaturage muri Albania hagize muhiriwe arema empire cyangwa se ubwami bwe. It's because of people like that my parents are gone. Ati byo ngibyo bigende usanga uri murangiza akazi muze. Have faith in the system. Albania is changing. Albania ibyo ni bararwana igihugu sibyo ni iki? Brave enough to clean up them. Yaro umuntu ufite umutima ukomeye. Oh no. Sasa iyo mugendeye kuri harabaye ni akabe. Usanga ari kumwangiza ibintu nimba harakoze ibintu byiza nivuza ngo bakora amafuti ngo turebere. Injustice in your people, in your home. You can't lose your way. Ati rwose umuntu itekere mu rugo rwafite uburyo ariko turi mu gihugu cy'abaturage. Saba. Habaye sinzi ngo muze yakoze ibi. With all our security. Sasa muze nene kubavuze ngo yahoze ari inshuti magara. Uyu nagiye atamwiza ashaka gucyaka ari we mugambanyi. Smart. Uro muhanga. Agenda atagiye. Captain. Look, if a Gim says he wants more, we give him more. Nimba navuga kakeneye byinshi tumuhe byinshi. What do you mean? Shaka kuvuga iki? I mean, we need to do whatever has to be done. Dugomba gukora ibikeneye gukorwa. Told us if we want Pedula, we need to get Besnik. Kugira ngo tubone Pedula tugomba guca muri wowe. Then he has the records. After records uriya mugabo amateka ya mugenzi we. Shipping manifest contact lists that will lead us directly to the custom officials they have. Dufate uwungirije kira cha flank kugira turebe abantu bambutsa abantu ni bande nabazana intwaro n'ibyo bwenge. Is exactly what we need to tighten the noose on Pedula. Kandi ibyo ngibyo nibyo tugomba kuba twabona mbere y'ibindi byose amakuru yababiza nawo babikura. I say we hit Besnik. Kandi cyeka mukobwa rubi bidufashemo cyane. Who's in? Nenda tujyana. I am. Ndimo. Bagiye gushaka umu igisi we. Kandi ngo yakundaga umushango najyacu urwango. Tayari. Umu expired boyfriend we ne bagiye guhiga. Haturutse egis. Abarabaye expired. Mozese kidende. Ndasigarana kuri station. Police station. Yep. Hurry up. Nacyakanyamana akaboko bimura mugenzi wabo. We tugiye kumujyana hakurya abandi baca hakurya. Barakijyana. Sasa bagiye mu byiciro bitandukanye. Bamwe bimure cyakanyama cya kigo ry'ingo ni Ray. Abandi baca ahandi bagiye gufata amabandi. Bamenya ababatatse ni bandi. Tugende. Sasa amenye ko atari kujya bafata amabandi. No gufata imodoka imwe ikajyana kananga igaca hakurya. Indi gaca ahandi. Bakamenya umugambanyi muri bo ninde. Sasa abapolisi hakuno. There's a side entrance. It's big, so we stay close. What are we expecting? Urateganya nde humura. 2 people tops. I remember. Sasa umugabo n'umuhanga afashe bane bagenze kujya amenye maneko bajyana nabo abandi baca hakurya. Turamenya uri butanga urugambo ninde. Place where he likes to entertain his friends. Again, it's big, so we stay close. Umva tugume hafi ducungana n'amabandi. Understood? Muranyumva neza cyane. Bagiye kureba expired boyfriend we n'abari mu bakeneye modoka zakaje vani imwe parika hakuno y'umukara tsiri baje kureba mu expired baba muco fite shato guturirwa mutamenwa baba mugende hanafitemo n'ibyumba marogi uje kugura tokeni ujyaho wicundebera mara mabandi kanyama kaboko karakize kirasi bandiri rya mbere mabandi hano muri rogi nukuza gutanga za tokeni usinziriye. Let's go. Tugende baba pengo bumwe bwa plastiki. Tayari ndani kumabandi nito baye nyuma yabo nyuma n'imbere ya cyari kibahaye mabandi kumupolisi ndetse bandi chabita umuriro masasu nyayo ugamba nyarwo bahise brave nakubwira cyari samano sankatoti sankatudi day to day sankara the primier ndani bino bwakomeye cece chawo umuco nani naje kugura tokeni ya bitatu genda na tokeni yabo
Ciao, ciao, ciao. Tayari. We, reba hakurya. Ndani. Ndani. Tayari. We, komeza imbere nyina cyakuno. Akaje kureba expired boyfriend wako Greta. Gacaha kuno kumwe. Kagenda uwumwe abandi bagenda benshi. Kumba bajyanye cya kibandi bapanze kucimura. Banatera handi ko bimuri bandi. Nta guseka. Modoka za polisi. Fanda ari mindani imbere. Bagenda umuhanda. Kumbe hakuno. Baje kureba expired. Wahitira no kugufasha muko. What's your name? Witwa nde? Greta. Aita Greta. Greta. Muko. Where is he? Greta ari. There. Aliminat. Ano arako Greta yafashe ku ngufu anagatega hakuno. Kureba neza cyane agakubise. Manu rakoze. Cyama kamuraze kuntorye. Masasu. Fire. Kuma bandi. Byanyabyo. Bondoji. Bapimi bondo. Muri mikoroje ni nani? Iri bondo fire mu rutwe. Ndani na mikino. Aburage hapa. Uselana. Mukobwa ari. Sure way behind me. Mukobwa arandi inyuma. Mwanda. Mukobwa sasa yabwe ngo wakomeze aca hawe nyine. Agiye kureba umu ex fired boyfriend. Ndani. Sasa arakaza ukora kagukora. Wigi banduzi ko ryo rwarye kuvuga riti ni urupfu gupfa no gukira. Mukobwa mama shenye ubwenge buke icyamuzanya rakibagirwa ajya ku mashini. Kanye kureba gahunda y'umunsi igihe bapanye kuzahurira kivayo. Kirafo shirembo nasi. Drop it. Utanabitegereza kuyibatura. Emba kuzamura imodoka kwa mbarutse kiyo utari ikiyo ubwo gerageza uyizamure. Kini ya ulinzi. Ayinaga hakurya. Greta. Polisi hakuno. Polisi kugenda. Ijyanye rimwe mu mabandi parika hakuno. Yakaritse yitwa Waba. Yeza. Yeza cyane rwose. Yeza koko. Greta. Abandi baracyaza bajya gutabara umukobwa. Yejyanye mindani wumwe. Yagiye wenyine. Tayari. Cyari gihe kirekire. Nabona tokeni zawe. Urizanye. How I missed you. Haguze ukuntu ahenga ukumbuye. I knew you'd come back. Byari hatari. I always do, you know. Yaba rubizi kweri byakabaye byiza. You pretend you don't like it, but horse. Wigeze nkaho tigeze ubikunda uburyo twari tubanye gusa. Bagore namuzi icyo mushaka. Mukobwa. Oy, teri munda kiri seriye. Ayiwe. Polisi ta biba twabandi hakuno sasa. Barabitambika. Modoka y'imbere barayimena. Mabanda nari seriye. Frank afite abandi umujyi wose. Muriro bita umwoto kuri bafande. Barabadoda. Rusoro ntambara nyayo. Bandi muri ryo kibandi baragiye. Abandi ni meshi. Baracyayiga Greta. Dore filime iryohera sasa nanga umusobanuzi.
akugi bacingufuri kingura come on muryango waza gukinguka setse ingufuri nishaka shinyike yisetse twinjire bana yakuma mukobwa arakumva byakomeye kigabo kimuriho mukobwa yirwana n'umupolisi biri byo izo mafunzo ndari nkokora kigaba gitera umunigo kirava dutabara umuntu bana ndaje bafande haza amabandi ni menshi ruhande rwagati amabandi afite umuntu uya mu makuru Mose fande tayari sniper hejuru sniper abuze gato ngo bamushye bapolisi barashize Mose ayivana yarakokinga chabita umuriro muri iryo joro gwe filmira kobwa ni kigabo gitera umurigo kirwanaho biranga baza urugongo ku meza kobwa cika intege batakuno gashushanyo naswase nengo minyaryo ku mazuru kigabo nakubuntu gifite urukuta biwaniremo bigabo amasasu byayitwaje muzehe namukama nasinzi mbumuriro ambara nyayo rugamba we fire sniper hejuru baza gupima cya sniper agiye nakubwira sankara no mabwira ngo je suis retrouvé dans une gihe nagarukiye nazigiye by the way najenje magazine gikurame kiramindi ya mbere yashizemo Muzayimani mufasha masaza tamushira n'imbonde gakurura nta magazine afite mabandi ni menshi ya Franki tayari kimwe baragiye bifitana amasafuriya byambaye bagenda basunika akamodoka barasunikiriza begeraho muzehe hari babana arashoboye ijobo gasunika mwana arashunga umukaturagendera tayari muzehe bamuhira irya mbere ry'akabavubavu tayari ayiwe bandi babanda ashoboye akazi babanda azi icyayazinduye babanda ashoboye ijobu dore babanda akora akazi ashoboye babandi inyamirambo mwarakeye kwiba inkoko n'ibiryo by'abantu dore babandi nyayo originali kivana yishuka ndakunigisha ishuka kimufatiramo hakuno kenega umukobwa arasamba haba hamwe shagareta hariya no expert boyfriend nawe uri mu expert girlfriend kimurya umunigo mukobwa bigere mu nda yirwanaho nengo umenya ari yo ku mazuru sasa kujya hapa gwe nano shana uvira mwaho kigabo kiramunigana kiniga bagira ibishoboka fungwa ndimo ndagerageza abana so tubye ko John Paul mwene wanyu mwese mwibaga hamwe mbiryo kunyamirambo setse ingufuri cyangwa mwasetse nyamirambo muze yameze nabi kibandi gikuramo magazine kiracurukura tayari nimba ibintu gikoze ibaho tayari tayari mukobwa arakirwanaho kigabo kinigisha amaguru sasa aho bigeze nuvamo mbimbwa mukobwa arimo arirahira yakiriza wa magabo nucika muri aya maguru nterigi sinzabyare nzatera igeragiriga bike usaya tayari habuze gato cyari kimwivuganye batakirasa abanda vayo yambaye amasafuriya ku maso
Sasa urakubita uri kidunda. Zana imfunguzo z'amapingu sha. Kumbe dore baje gutabara bene wabo. Tayari. Fandi na kapisto banamurashe. Ndani. Timbonda kira tayari. Uze aracyarwana n'amagara. Awi. Bavandi. Arabiyereka. Bise kama baje gutabarwa. Good to see you kids. Byiza ko abana abana bato. Too sunny. Byiza kongera kubona mwene da. Barangije amagafunguzo k'amapingu. Tayari. Fata imbunda. Babayu kananga yagambanye. Ntago yabikora muvandi. Vana hano mwana. Fuck it up. Mbeba gusa. I'm not a rat. Ntago ni mbeba wangu. I'm a father. Ndi umubyeyi wabyaye. Uzabyimenyere. Okay, got it. Nakinguye. Ndani. Binje agakobwa kirwanyeho. Tayari. Habuze gato. Bamaze kukirangiza. Tugende brother. Muzara sagasasu. Apimye kuri antibare. Nyiri byaga amasasu yarasigayemo kamwe. Yabareka kigendera. Yari bukire. Bafite menshi. Kandi bari banagiye. Turakobariye ubutaha tuzahura. Kiramuhereza icyo yarajyanye. Kiraseka. Tugende sha, move. Tugende bastard. Ya bacikisha mwene wabo. Fande asigaraho. Babandaraha. Ni mu majyepfo ya Napoli. You right? Zeneza mko. Zeneza usibye mazuru. Yes. You okay? Zeneza. Now. Ntago byashoboka. What's convenient? What did you say? Vuze ngo ki? We know how Pedula works. Always one step ahead. Cyangwa byakunara ababizi. Bamusenze. Yabaza gushinja umukobwa. Wewe mutuse. Shut up, listen, silence. Munyibereza. Prisoner transport in route. Allo over fande wanyu arahawe captain none aho tuvugira agiye kujyanwa muri morgue. Fasha gutya. Wewe mwese mutegereza. Let's go. Tugende. Tayari barerekera. Bakira n'inkuru mbi. Bose hakuno. Street. Keep imwe. Baba haye shawo. Zahe yapfiriye ku ipine. Niho mayitiri. Oya. Abacika intege mu kazi nk'akane babura. Atangira kwibuka. Abantu bose yabwiye ko bagiye kwimura ibandi yari umuntu umwe. Yakiwe ngifata phone ni cyakanyama. Umugambanye aramwibwiye ati wabaza. Wa muswa we. Kiranarira. Ngwino hano akigurya undeba amaso. Ngwino hano. What? Iki? Bakigurye ngwino hano. Now. Ngwino hano nona. Now. Wewe nyine nabwiye ko tugiye kwimura ibandi. Look at your fucking phone. Yaba telefone ya turebe umuntu ahamagaye yisani. For about. Niyo watuvuyemo. Look at your phone right now. Ndashaka telefone ya nona. All right. Sawa. Akuvana telefone kivana yimbunda. Cyo kigambanye. Ntago napfa ngiye nyine. You. Boy. You did. Uri umupfu. Yes, you did it. Wakigorye byose nabikoze. I'm gonna kill you. Ndakwiyicira. No. Oya. I'm gonna drive away. Ngomba kubivamo. You're not going anywhere. Muswa gusa. Yes, never. Oya. Ikigoryi. Your own choices. Nakakana. Cyo cyakivuganye. I'm being on the losing side. Ndo cyari umuhombye muri mwe nago naguma hano.
You're not fucking around! Urimba umusenzi gusa. Do you think you're making a difference? Atandukana bitanga kunuka no kutanuka. As long as I can remember, we catch them and they buy their way out. Same shit, homo and dollar. Twese n'umwana bwe turimo nabindi. Point. What's the point? Turapanga iki? That Nico. Rumuswa mwana. You killed Nico. He was just Kakana niwe wanakisha umusenzi we. Mwana w'uruhinja nkuriya. Udafite n'icyazi. Mbabarire. Kana karaje kikacisha inyuma. I'm not yours. Sinshaka no kongera kubyibuka. Cyari nace kujya kibabeshye kimaze kurangiza kana. No. Oya. I had it yours. Namaita mufite. Uretse. I have it. Hangona. Astaghfirullah. Yesu mwami kiriyo. Oh. Abande man. Mbega umutima. Aho kubanje amakuru y'ibindi yani babandi. Byaruta ngapfa. Today marks one of the darkest days in our nation's history. At sasa n'abayobozi rwose nta kindi baba bagomba kujya kuri televiziyo. We do know. Buriya nta murambo bamubi. Kareka. Ha mupfu bavuga nabi. Muzumve na yambobo yaririmbaga muri Uganda y'abashitani. Cyaradiyo. Cyarapfuye bajya gushaya yaritondaga kandi cyari cyarane kirwa kimwe bimogi ari imbobo. Afanda baze gupfa rwose twamukundaga dore mushuti. Frank ryabandi rindi ryatumye apfira mu kazi. Niyo cyatumye amabandi yakoreye igihugu rwose twamukundaga. Yapfiriye in the line of duty murongo w'akazi. Yitondaga ngo polisi bitondaga. Yanagufataga yabona uteni mwaka kurekura bumva uwo polisi ngo yari polisi myiza. Meya Christian Bochi niyo rimo avuga ikiganiro rwose. Abanda vayo. Bose abaye kimwe cya marashuro ryashize kivayo. Miss Padula. Yakuba boss. Sorry. Mabarire. I had no idea who. Ntabwo narinzi ko ari umuvandimwe wawe. Thought he was just. Mu mutwe. Rimwe. Nta mikino. Gasiya. Darasa. Kwimara agahinda gusa. Umuntu kwicara nanze akanavuga ati n'umuzimu wayamfasha ukaza nawe nkawitana. Hakunino fandi zamurenze byamucanze mukobwa vayo amuganirize. Tayari ebintu byabacanze abana bashize abasigaye nabo kubakira imyumvire tuje kurataka ni ikibazo. Listen. Nyumva neza. We can do what? Twakora iki? Twakora iki? The duel has been playing us the entire time. Yego kiri kuturenga nawe nawe ari gucika intege. Pulling the strings. The leader knew you were cops when you showed up. And he knew he had a rat on his team, but he didn't know who. Kolo. Twahagaze nk'ikipe tutazi umugambanyi ninde. Told Padula we were gonna put a hit on Vera. Iyo tumenya ibintu byose byakaba byarangiye imbere ariko ubu ngubu bwo twasanga ari mu bandi bagambanyi. Yes. C'est le problème. Yeah. I checked the report. They said they found out burns on his shirt, right? Yeah. General. That to himself just to back up his story. Byose byatanye natwe twaragiye mukora n'abamandi imbere ya byose nimwivuge ngo mutanga icyo mutangaza. Knocking us out every single fucking night. Dare yuko mwese tutangiye kumenya amateka yanyu. Isanye ngwira bizamba. We, urukobwa rwakoranaga na Greta rurabihisha. Muze yakoranye na wundi Frank na warabihisha. Muntu aho kwizerwa. Hetamo. Noneho. Urumva noneho. Tuza. Amamwe mwene da. Tayari. Babonye byanze byananiranye byadogereye. Berekereye imisozi. Franki amaze kwigamba. Bamwatake batayo zingahe.
kiba kibazanga umuti. Alpha 1, we're close. Hard over. Alpha 1 to Alpha Element, listen up. They brought the fight to us. To run out. They took our brothers, now we're gonna take them. Dufite abavandimwe nakubahamagara. Goes down to ubu nicyo gihe umuntu arwane ntakurwanisa. territory. Do not underestimate what I am saying. Everyone in this village will be coming tonight. Mean everyone. Make sure you let that sink in. Tayari. We got it now. For our fallen brothers. Kubw'abavandimwe bacu bapfuye. Lieutenant Adamala. Abo bose twabuze. Mugging Jaka. Captain Hoja. Tugiye turwane ku bwabo. Let's get this thing done. Tugende dukome igikopo yari mara ya mushuti. Mwamwitangiye. Bika gafoto. Sasha aho ugiye kuri butaye. Tayari. Ya. Kumbe hakuno mugabo afite hakurya inyubako ahantu hiherereye. Ujya kwagera raporo yakiriye kare. Binjira umujyi. Kiba kiwe bazanga umuti. Ndani. Kumbe arakana hano gashinzwe kureba neza. Kicara muri munsi wose kagataha kagiye kurya gasimburwa nakandi. Gutanga urugamba. Haro mwitegura baje nago ari ubukwe dutashye byakomeye. Rwana utanga raporo hako. Barimo baraza boss. Ibi ngibi nago twatewe. Wagira ngo ni leta iteye indi ngo ni benshi wajya ni leta iteye indi. Hago twatewe. Ahubwo ni igihugu gitabaye ikindi. Muze yaza hakuno. Bavuze inzogera quartier yose kanguke. Abarebera mu kilometero yubatse kuri Karisimbi hejuru. Ubwo mu kirepfo mu bigogwe ababareba neza. Mu kirepfo za Kinigi. Abareba fresh. Ayayayayayayaya. Ibintu byakomeye wangu. Ibintu byakomeye namwe urutorgira uvuye ibumoso rukajya iburyo rw'iburyo rukajya ibumoso. Muri make ibintu byagucanze. Dore ababyeyi babika imbunda. Ansore za quartier. Mwakire bana ba. Quartier ni yanyu. Dore insore. Baparika babiteguye. Imodoka ntakwirirwa bacana no gushungumura. Tayari. Barriere wayibonye. Hagutinda mu mayira. Barriere se wakazi. Mihanda batangira gucana mu muriro. Icupa birimo amasanse. Tayari. Bana bato kumabandi byanyabyo. Zuba ryakumva umuriro. Tabita umwoto. Rugamba nyarwo. Mabandi. Tabandi. Diraratswe ka polisi batangiye kubakuramo. Mabandi nyayo bayise brevu. Nakubwiye da primier sankara. Nagarutse kandi ndasi igihe. Cyo bita umuriro. Barabaha abusangira n'abadakoramo.
amabandi nakubona amasasu nayo bagura muvandi barambe myareka ntibari yababaza shaho yagira ngo baba guteretseho kontineri y'ibiro jana musagaye mbere abafande barashukana mukomeze imbere basigara inyuma bana ntoya sore myaka 20 n'ingahe bijyana birya kavagira n'abagesho bajya byagiye mu gisirikare kirakuraza kikitsimba kikaraza kikitsimba nta ntibare byambaye nuko yahura cyo biti nambara nyayo kubwe filime nazizanye sasa bakeneye gucika kwakwanye kurasa no kurebayo bakobwa bahunga basore n'inkumi RPG Ujasi RPG abura gateta ku mutwe rocket ball grenade niko zitwa ngamarambuye RPGs, they got fucking RPGs. Zote za RPG nibwo kibimenya se barazana karabure keze seze zose icyo kitariyo ariba tayari bino byabaye inyatsi ku bapolisi bazi yuko baje gufata doye ibyoroshye inyatsi babyukanye n'inca dibu niyanyatsi originali ikubuza n'urubyaro inyatsi babyukanye n'originali inyatsi ra noderi ya ose ya gusa ndani nyatsi ziragwira hari kubuza urubyaro hari yitwa va ku sente hari yitwa turawansi abafite shadibu nyatsi OG tayari baje bazi ko byoroshye bakiraho masasa aturukaho batazi inzana ziranyanyagira masasu gupfa kuraswa tomboza hano hari ukujyayo shaho baba urabaza makagera fande abana bato barashaka bona kuza bafande bagira ubwenge namwe mugende gutya muri iki cyerekezo bari muri karica y'abazonzi karica batazo umuntu yitsimbaye yeye kirya kama kirabura aciyera karica nibaza abantu bitsimbaye rikos baya ndari baragiha kuri stock ndani mbere giyaje hasi tayari. Holy shit. Mwanda wera dori mapaki. That weed stacked with rafters. Yeah. Maza ari mwanda bari baje gutora cyo ahubwo umuntu ayitusiga utwitse. Kobwa kwema magazine. Soldiers of villages. With AKs and RPGs. Wewe uri mugabo tukere kurusha ibindi. Barashaka mwenye mari. Tayari. Ho! Ya! Mugire tugire. Abandi makuru babakiriye. Tayari. Afite mashirigani. Arabadoda. K47 hasuni mashirigani hejuru. Ire kura masasu menshi mufiririzo. Dawa ya moto ni moto. Babakiriye. Kibaragiye mu kaboko. Wakama mashirigani. Are kura moto. Mukobwa arasibandi. Mukobwa arashoboye. Sasu. Kobwa rya kava.
kubagabana babakiriye fire police waramuha hari sniper we hariyo sniper alo over mumushyira hasi sniper ari over babakiriye bakigera ku marembo harababwiye ati ese ni mwabwe imvuga ari urumogi gusa tayari nani tayari fire sniper we need the sniper bafite uravuga iki bafite iki bajya kuyindi ko tamenya kari ku hakurya ku rundi rukuta sniper wabo nawajya babakirije ijambo rimwe ese ni mwebwe kureba neza bona ikigoryi baya mu rutwe namufite over down namushyize hasi dushogeye imbere bakomeza imbere sniper yarabazunze sasa hano ntawe ubura icyo abika muzeyi yibi cyakabunduki kiwe kakabando kazamufasha gukora iki tayari bicho bita umwoto noga dawa ya moto ni moto leta nikupe kugana babanzi nipe nikupe mwareze twereze sakindi yibaruke sakinda iribaruka tu tayari I've returned to Alpha 1. Hold your fire. Coming around to your location. baba muca hakurya over sogeye mbere tayari fire moto masasu chabita umuriro masasu nyayo dawa ya moto ni moto aragasha abakomanda bigira ninje nka buri yapimyiki ararekura nibandi nako urebe kubeshya abantu ubwo zapimyiki wabya gusa abari nyuma bumva amasasa avuga araka ndani stay on him waya mkabaza mfunga amaso yanyu tayari barabakira bafite indaki mindani hariya ni indaki ubuvumo ndani jobu zinagwira sasa masasa aramugushirana ndapfuye tu ndapfuye bacagica hakurya barahaza hose tayi imbere yabo vuba tayari araka ninja yibandi kigiza cyakabutura kisimbukijwe kera sibicu fire
target apolisi cyamamaza nyuma yacyo abura gato ndapfuye tu magazine ishiramo comeka indi aba bombi ndani kigabo gifite imbaraga kirambara kuko karahwera kandi iyo bombi tayari barumvana ogis paka chini bajya mu mitsi cyuma ku kindi fandi kwibandi tayari kibandi ku mupolisi cyoayi badata we mu rubafu cyuma mu cyurubafu munsi y'ukwaha fandi n'umugome yawe nabanza kanagishimangira cyuma ndani atsinda agera mu urebe amaze kugitera yashije amariramo mukobwa hakuno zahwereye yewe yemko ayiwe yikoze mu mutwe nakubiswe n'inkuba niki bamukubise kucuku rutare hakurya arahwera kumbe hakuno magunguru ya essence rakokinga zikomeza imbere hakunino bayamuze apolisi bakoramo numva amasasu aracyavuga amasasu ziracyavuga undi baramwarizaza tumubare barasayo kirohereza kijya mu yindi angle muze tayari babiri cyarimwe gisaza gicaho ndapfuye tu mana nonye se ryano ndava mugurisha intwaro n'umugi tayari masasu nyayo tayari muzehe ndacheka arasafa kurebesha yo irashika irakurura tayari muzehe ebintu ndako bimeze neza ibintu byabaye wada isosi ya muzehe yaguyemo inshishi iya mbere yapfiyemo imbeba polisi iraha kageti kigabo kirapima polisi cyabamaze bagazina amasasu ni make kuramo indi gishyiramo indi kirakokira tayari ni mupolisi cyamuha kirapima shawo nicyanza akagendana nundi kirama ka tageti kikabura cyangwa buri seriki aga bapolisi cyamereye nabi yabazonze tayari kirangaye baragiye rimwe gipfuye nk'igitindi gihamba cyari cyabamaze ariko bacishe nabi kiragotwa yawe muri didiye ndani mutwe muri zonda aba hakuno na muzehe Franki aba kuri muzehe Franki tayari kiye za wapi mzee banza ni mindani y'isibati
bakozeho kumbe harimo ikindi cyugi wajya nakabati urebeye imbere baba yagiye avirirana bivuze ngo bamuhaye gacuruza ibimogi ugakira amafaranga akaboneka ariko byose n'urupfa da wabicuruza utabicuruza waba umuyobozi wavugisha ukuri byose uruherezo ni mumva tayari tabahuri kuvuga kanyuma cya grenade mva guhumeka rahumekera mu kwanga umuserebanya grenade kanyuma tayari mvumi humekere buriya ari umukino muri isi twese dukina ubukennye ubukize ubukora ubudakora biyo bimeze bite iherezo ry'uwo mukino witwa ubuzima ni urupfu waba minisitiri waba umukarani waririmba ukina filime ukina football usobanura iherezo ni mwumva mwese iyo niyo je y'ubuzima niryo herezo nakuvuga nka peri yatsinze cyangwa reyoroke reka match y'ubuzima irangira upfuye mwaye murajya mu gakina Muhammad sallallahu alaihi wasallam siko byagenze Yesu byagenze bite yarazutse ino ariko yarapfuye arazuka ariko yapfuye grenade bivuze nabi yitwa Muhammad ne ngeze Muhammad sallallahu Muhammad byatambutse Ramazan ndabeshya mwarabu niba bimbwiye kigabo cyapfuye na grenade kigudakuyemo pini abatindi bapfa nabi mugenzi harabajya muri akazi bazi yuko ngari business ni nziza pe irimo n'amafaranga gucuruza urumogi ariko abo bawica nibo benshi akeza k'ibimogi ni mpamvu ubona polisi na leta birwanya ntakeza kubiyobya bwenge kandi ibicuruza tekerezo abari ribi nta herezo ry'ibimogi nta keza k'ibimogi mugenzi hakuno ko barabaciyeho bagiye bazana za antibare bakoza akadore ibimogi hakurya imifuka kwirwa bangiza abana bato dore jobu habanje ngo bya rumogi haza ibindi ngo nango gapusi muzabaze Jomporo ajya gukura umugore amenye n'ibyo yari yanyoye tayari hari n'ibindi byitwa mugo ngiyo birambuye ngo byitwa nk'umugomba gusara bazanye imifu